ezulwini. Ngibonge nakumfundi babushobo kade sifundele umthandazo wesabatha. Naye ngathi Thixo angamenzela okuhle, angadinga angasweli. Sethemba-ke bangicela ukuthi sizwile ukuthi bekuthiwani kade efunda ubaba. Angeve kukuthi nje kuwumbhedesho ofundwayo njalo uma kuyisabatha, kodwa uhlamvu nohlamvu liyakhuluma. Likhuluma nathi, likhuluma nomama, likhuluma nobaba, likhuluma nengane yentombazane, likhuluma nengane yomfana. So-ke kubalulekile ukuthi silalele ukuthi umfundi usuke ethini. Singayitsheli nje ukuthi umbhedesho nje hhayi ofundwayo uma kuyisabatha. Kanjalo neyihlabelelo kusukela ku-number 1 kuze kuyofika ku-142 zonke ziyakhuluma. Ubaba omkhulu washiya esihlelele bangcwele ukuthi umuntu oyinazaretha kumele ahambe kanjani. Washiya nje sihlelele yonke into. Mangabe sewusukuma kusukhuluma kanje uwedwa suke sekuvuselelana nje ngoba sisezweni lasemhlabeni. Sisabuye sishelele, sisabuye sone, sisabuye sinyathele intuthane ungaboni unyathelile ubulele. So kubalulekile ukuthi sibuye sivuselelane. Sikhuluma umuntu ngamunye ngamunye. Amen. Sukuma nokukhuleka esilalweni sobukhosi. Ngibingelele bonke esinabo esingababoni ngamehlo enyama. Esithamele nabo Inkonzo ngosuku lwanamhlanje. Ngibingelele ubaba Mshumayeli. Ngibingelele ubaba uNhlanzi ngokukhethekile. Ngibingelele nje nehamente yonke endlini ngegama lenkosi yethu uNyazi lwezulu. Amen. Abangcwele siyabonga ukuvuka. Sinyama ihlane nomphefumulo bengekhona ukwazi kwethu ukuba siyovuka ngosuku lwanamhlanje. Bakhona abangavukanga nabe bebekade befisa benama plans athile ukuthi namhlanje umuntu nomuntu uzovuka enze u1 no2 no3. Kodwa ongasavukanga namhlanje uvuka emafrijini abandayo. So thina-ke sithandiwe uNkulunkulu ukuthi siphinde siyibone lezi ezinye izinsuku, ukucela ukuthi siphinde siyibone nezinye ngoba asizazi bangcela ukuthi zingake yisele. Cabanga ukuthi njengoba sila endini nje sonke umuntu nomuntu uyalwazi usuku lakhe lokuzalwa, kodwa usuku lokuhamba emhlabeni cabanga ukuthi futhi sisonke asilwazi. Lwaziwa uThixo wethu wasidalayo kuphela. Amen. So-ke ma umuntu nomuntu ethola ithuba, mina ngiye ngithi kubalulekile ukuthi uzibongele ukuthi usavuka usaphila, usawadla ntambana ngoba asazi noma mhlawumbe sengiguqo kokugcina kusasa kuzoba uThixo sekuthathile ngokwakho kumphefumulo. Lwaluye lusho njalo uthingo luthi asiyiphatheni kahle eManazaretha. Athi eManazaretha ayiphatheni kahle. Athi ungavumi ukoniwa umuntu. Uzuze uphume esontweni uthi uhlale phansi ngoba uthi woniwe ubani. Uzuze uye ukukholwa ngoba awuyena owakhe. Uthi la sigcinta indlela eya ezulwini. Athi ngoba luzolala ugodo uThixo seyithathile into yakhe ayikade esibolekile okungumphefumulo. So-ke engayibamba lenkulumo wayikhuluma lapha eGibisini. Wathi yeka ukunaka umuntu, yazi ukuthi esontweni uze ngane, ulethe ubani, uzokwenzani. Ungafike ulibale ukunaka umuntu uzuze uphinde umnaka impela uzuze uphinde uyahlala phansi ngoba uthi uhlalise ubani. Wathi akuhle lokho ngoba luzolala ugodo. Ngiyihlala iringa leyo nto emqondweni wami. So ngiyacela ukudlula esihlabelelweni lapha ya. uThixo angilokhuzele uvalo, angiqedele uvalo. Isihlabelelo lapha ya sika 185. Ngicela ngapha komama bangifundele isihlabelelo sika 98 bangibhekele lapho. Isihlabelelo sana kodwa ngokuzwa ukuthi niyangilekelela ngalesihlabelelo ngabona sengisiqeda. Ngiyabonga bangicela ukungilekelela Inkosi ngibusise. Cha bangicela sendabeni enkulu. Bekade kumnandi umfundi esafunda silalele sonke, sihlabelela sonke. Kodwa mase usela usuwedwa kuba nzima. Okukhombisa khona ukuthi le nkonzo esikuyona sikokuphelele. Ayikho inkonzo singayifanisa nayo. Engeke ngithi mangathiwa ngiyawa nje ngavele ngihlalele phansi kunokuthi ngiphinde kube khona lapho engiya khona.
ngoba ngibone ngathi sesifike egcineni mase sila eNazaretha. Sekusele khona ukuthi kube yithini ukuthi ngabe senze okuyikona yini okufunwa uNkulunkulu. Engishiso ukuthi mangithi sikokuphelele ngiye ngibuke ngithi ayikho inkonzo ukuthi ngihora lesishaka lolunye uthola ukuthi siyangena sonke kufundwa into eyodwa umhlaba wonke. Ayikho inkonzo ukuthi nangehora lokuqala emini uthola ukuthi sisonke kanye kanye siyangena kuyaqala kuyafunda umthandazo ofanayo sisonke. Hayi ungahamba uqeda umhlaba ngeke. Lokhu ngakuthola la eNazaretha. Ngithule ngijule ngibuka ukuthi umshumayeli umemezile wamemeza kathathu. Mase singenile ethempeleni ngibuka ukuthi sahlala sahlukana kathathu. Ngibuka ngithi lento wayisethe uNkulunkulu. Uthola ukuthi neyihlabelele mawungathi uyalandela ukushintsha kwakho kwazo. Lesi ngade ngisihlabelele angaqhamuka omunye esihlabelele ngenye indlela. Aqhamuka omunye uthothi kuze kube kubo kathathu. Nemhlangano esinayo ihlukene kathathu onyakeni imhlangano ebalekile ukuthi sizile sigcine. Ngiyibuke lento ukuthi sikokuphelele bangcele kubalekile ukuthi masikule nkonzo ubuye ujule. Ungabi nje ukuthi nje ngingenile mnandi. Mhlawumbe ungenise ukuthi ubone ukuthi ngithanda ukuhlabelela kwabo, ngithanda ukugida kwabo, mhlawumbe ngithanda nje inhlonipho engaziyo noma isakhona yini. Yayikhona ke kuqala kuleli bandla inhlonipho. Esifisa ukuthi namanje ngathi ingangaphela ayiqhubeke ibe khona. Ubuka ukuthi lowo muntu ongene kumnandi lowo muntu ave kuvamisile ukuthi asheshe awe kule nkonzo. Ngithi nami ngiyayifisela bangcela ukuthi nami ngangena kumnandi angenanga kabi ngiphusho ukuthi mhlambe khona ongiphusha hamba ugqoka ingubo emhlophe ungikholela ubili. Hayi cha akekho. Ngangena nje nami ngoba ngibona ukuthi le nkonzo iyavuma ngangena nami ngayinikela kuyona. Ngangiphuma ekhaya kukuhle. Indaba yami ithe ukuhluka kancane. Ngangikade ngiphumile lapha ngiyicelelwe nje umama wangala eHarding. Ushadele lapha ya eduze kwasekhaya. Umashezi isibongo sakhe usuka ngala eHarding washadela ngala ngasekhaya kwaShwabene. Kushuthi lo mama ke wasethi mina ngikhule nginje ngihamba uSunday school. Mhlawumbe ngangino 5 years 6 kanje uhudulo maluma ngithathe ahambe nami siye lapha yasiqala ekseni singene ku Sunday school siphume la ama class ezingane mhlawumbe bese sigodukela abasuke singene early. Kwaya ngokukhula silokho singena ngokukhula sigcina sesiattenda neyasemini inkonzo. Shuthi lapho ke bangcele kwakuyinkonzo yaseZayoni. Ngakhula nje nginalokho nje ngikhulele eZayoni. Kwaya ke yafika nale nkonzo yoMnazaretha ngasekhaya bayekade ingekho. Ugcwele nezipoki ngendlela esimanga. Kwathi mase ngene le nkonzo yoMnazaretha ngisagcina ukubona izipoki. Sabona ukuthi engathi manje sengena inkonzo ezolungisa izinto. Sibona nje nathi emnganeni bethu. Kwahamba ke isikhathi abesefika ekhaya lo mama omashezi umakhelwana asekhaya. Athi uthunyiwe umntwana omakhelwane wakhe uzobe eshada ngedate yokuthi ayisho. Manje akanayo umntwana azohamba naye. Wathi ngithunyiwe ukuthi angizocela umntwana wala ekhaya. Angisho ngegama ukuthi bacela bani. Ukuthi ahambe aphelezele lo mntwana ozobe eshada eshadela ngaphakathi kwaShem ukuba yomthwalela icansi. Shuthi eneke bangcwele base bevuma ke ekhaya. Noma kwakunzinyana kubaba ngoba kwakumuntu oyedlela amanzi ashisayo. Kodwa ke ngoba uma ngabe ucelwa ngibuka nami sengingenile la eNazaretha mawuzocela uhamba noShembe hayi kuye kulunge konke. Baba wayinolaka wathi ethi uyalivusa lolo laka lwakhe ayelabuye lwehle. Wasevuma ke nami ngase ngihamba ke. Ngaya kothwala icansi kuthiwa ukuthwala icansi ke uzohamba nemakoti eyogana. Leyo ngane leyo makoti avamise ukuyithuma nje lapha nalapha ukuze izinto zakhe zisheshe. Futhi ngahamba kanjalo ke ekhaya. Sengikhulile ke manje mhlambe ngase ngila ko 11 12 kanje.
njoba ngithi ngangikade ngiyisiyoni hayi ngangisiyoni esingasukumi-ke phansi sekuyilezo yikhathi kuqhubeka kuyoshaya 15 years hayi ngangingathinti ngoba ngangokuthi kwakuthi makhanjwa njengoba nje kade kuyinkonzo zamaphasika kwakuba mnandi kakhulu lapho makuphunywa khanjwa ngoba siyoqhudelana khona lokho kubuye kuthiwe kudlala isosi hayi kwakuba mnandi lapho mase siqhudelana shawa imali-ke lapho hayi ngangingasali sasiphuwa-ke bangcwele ekhaya angifuni ungakusho lokho sasiphuwa ngendlela ezisimanga kodwa kutshela ukuthi kwakuthiwa makhanjwa thola ukuthi asinayo ayikho nje imali mina ngikhuluma lutho makhanjwa vele angikhulumi lutho ngiyazazi vele anginalutho kodwa uzothola ukuthi bazongishayela imali ngoba ngeke phela ngize ngisale imini ngiphatha isigubhu futhi akekho siphatha njengami sihambe-ke siye lapha enkonzweni engisho ukuthi ngathi mase ngidotshwa ukuthi ngize la eNazaretha ngaphuma ngaleyo ndlela ngiphuma ngumuntu oyothwala icansi uma yothwala icansi-ke kuba isikhashana mhlawumbe kuba unyaka owodwa busuphinde uyaphindela ekhaya umakoti esejwayele emzini esezinzile busuphinde uphindela kini ngahamba-ke bangcwele ngahlala ngaphakathi umakoti engangiphotshanisile kwakumatongo wayekade egane ubaba uthingo uzomkhumbula ubaba uNhlanzi ngahlala-ke lapho sihleli nobaba uthingo kwangakabi-ke sabiza ngobhuti so nje sihlala kumnandi ngaphakathi ngayibona lento futhi angihlalanga kakhulu mhlawumbe nje kwaba inyanga eyodwa hayi ngayibona sengigqoke ingubo emhlophe angazi nami kanjalo futhi ngangena kanjalo-ke bangcwele la eNazaretha ngisho ukuthi ngangena kumnandi akukho engathi kwangiphusha engisho ukuthi umuntu onginento esuke imphushile mhlambe uyahlala umuntu osuke ngene kumnandi lowo muntu uwakalula engithi nami ngifisela ukuthi engathi ngangaba labo bantu abawakalula ngingeneke kule nkonzo ngithi noma sekushaya isikhathi ukuthi ngibuyele ekhaya mangibuyele ekhaya ngifike ekhaya hayi akekho umuntu futhi oyiphatha indawo ukuthi awusayi manje esontweni sengigcina isabatha nje ngedwa futhi ekhaya abangihluphanga futhi okukhombisa ukuthi ngase nginoNkulunkulu sengilandela okuphelele kuthi makuyisonto bahambe baye esontweni ngisalele mina makuyisabatha nami ngihambe ngiye enkonzweni yami ngesabatha ngiphaka ukumaya kwami eceleni ngibeke lapha ngingabi nenkinga futhi ukuthi ngizodla kanye ngosuku bayokufudumeza lokho kwabe ngingabi nankinga nje kwaba mnandi kwaba kuhle kwaya-ke base bengilandela bonke-ke ekhaya-ke bagcina bebona ukuthi hayi engathi nansi ingane eyithi makuthandazwa izinto bese ziyalunga mayibiza lo nkulunkulu wayo bese kuyalunga sagcina-ke sonke-ke sebengena-ke sebengilandela-ke kodwa nje ukuthi ngiquliso nje ngibuze ukuthi njengomuntu ophambili ophatha isigubhu usuyephi manje buye esonto akaze kufike muntu ngisho umalume akaze afika azongibuza ukuthi mshana manje wasungishiya enkonzweni ngikukhulisile kuyo hayi lutho akaze azangibuza ngoba bangcwele ngathi ngikuphelele kwahamba-ke isikhathi sengiphumile ngaze ngaya nami ngayofunda emabangeni athe ukuphakama ngase ngibuyela inkosi sisesihlalweni ngaleso sikhathi-ke ngisathela icansi kwakade kuseyinyanga yezulu esesihlalweni siphethe futhi lapha ebuhleni saziyo ukuthi siphethe kwakuthi uma kumhlangano woJulayi kukhona iy'ngane zakaZulu ezayihlupha ezamantombazane nami-ke ngangumshungu nazo-ke ukuthi uma kumhlangano siyathanda-ke ukubukwa sizoyishaya ingoma hhayi kabi ngale ndlela manje iy'ngane zamanje sezenza ngayo iy'ngane zamanje sezenza into ey'nkulu ey'ngenziwe esontweni thina sasiyihlabelela nje siyishayela ingoma kusho ukuthi sifuna ukubona nje ukuthi thina esihlala la esiphethe la ebuhleni ufika amaphoyisa ashaya icala athi awunazo-ke iy'ngane zakaZulu bonke sesiyaziyo ukuthi nazi iy'ngane zakaZulu ey'hluphayo sesiyophushwa siye-ofisi siyoshamba wayoshawa bonke bese kuthiwa hayi lo akenzanga lutho njalo nje nganginaleyo nhlanhla okuphunyula kuthiwa hayi lo akenzanga lutho ngiyibuza ukuthi kanjani mina sithi sonile sonke kodwa kuthiwe lo hayi lo akenzanga lutho shuthi-ke bangcwele ngabona ukuthi uNkulunkulu kukhona angibekele khona kwahamba isikhathi ngaya kocela umsebenzi inkosi uthingo sesesihlalweni cathi kwakunyaka wokuqala esentabeni enhlangakazi sengibuyele ekhaya-ke sihambile nesikhathi ngathi uma ngifika nje bangcwele entabeni lwathi uthingo hawu mntanami usungaka ngingakasho lutho nje nanokuthi ngihamba ngani wathi usungaka ngathi yebo baba ngiyaphila khona akusafani
wathi hawu sungaka siyabonga inkosi kubusisa uzothola umsebenzi ingakasho nanokuthi ngizocela umsebenzi engisho ukuthi ke bangcwele into esilandelayo inkulu ma ungakayibona kuhlale nje uthula ubuku uzogcina nawe ngelinye ilanga uzovezeleka ubone ukuthi into esilandelayo inkulu engisho ukuthi lo msebenzi bangcwele engathi mangiphuma amalutho uthingo uzothola umsebenzi engathi mangifesa engawuthola namanje ngisekuwona engisho lo ukuthi ke bangcwele ngathi Thixo ngasibheka nje asithande sonke uyitshela ukuthi nje mangabe ungakakutholi okufisayo qhubeka ugcile kukhona ungaceli lokho namhlanje ucela lokho kusasa ucela lokho ugcile entweni eyodwa ngelinye ilanga ziyofika isikhathi sokuthi uNkulunkulu akwamukelise ukuthole lokho usuka ukucela kade sihlezi nje entabeni uthi umntana wakadlamini inkosazane nje siqinile izikhona izingane eziphathayo la eminyango lo mntwana ula ko 35 kodwa sayinkosazane ngibuza uthe zethi ingane kanti manje ihlulwa yini zona uthethe ingane ina 11 years siphusha isisu kodwa ke kwaprofethiwe kubaba mkhulu wayekushilo ngelinye ilanga wawukhomba umbili umncane wathi uyohamba khamba ingane zethu ithola izingane ezingaka so ke lo mntwana uyangixoxela uthi yena uliNazaretha yedwa kubo kodwa bayaligcina isabatha washo kanje wathi bayaligcina isabatha bonke ekhaya ngenxa yemisebenzi kaNkulunkulu eyenziwa uShembe kumama wakhe uthi umama wakhe nje wavele nje wawa egcekeni wangabe sakwazi ukuhamba wavele wafisa ngezansi uthi ma ekhala ethi abazomsiza uthi bamqukule bamngenise endlini babona ukuthi nje isingezazi sakhe nje sivele safa akezwa noma ngabe uyamncinza noma ngabe wenzani kwa inyawo zakhe imino yakhe meyinyakazisa akayizwa uthi lo mama wakhe uthi baphatheka kabuhlungu ngalesi sikhathi babe engakabi liNazaretha naye uthi baphatheka kabuhlungu bangena ezinyangeni bahamba odokotela bathi babona ukuthi TB yamathambo uthi bazama ukumtreata akulungi lutho uthi kwahamba isikhathi uthi belokhu bethandaza uthi ngelinye ilanga uthi uma bemvisit uma wakhe esibhedlela uthi uma wakhe uthi bantu abami kade lana kufike amadoda agqoka ingubo ezimhlophe engathi laba bantu abangamaNazaretha uthi laba bantu bafike bangithinta bangitoboza bangilula amalunga onke omzimba uthi emva kwalokho bathi uzophuma la izingane zakho ziyakudinga ekhaya uthi base beyaphuma bayahamba uthi emva kwalokho sengizizwa imino yami ngathi isiyasebenza maye baxoxela abantwana bakhe uthi kusukela lapho umama wakhe kwahamba waphuma esibhedlela seyihambela noma engakakwazi ukuhamba kahle kodwa wacothoza kancane kwaze kwagcina kulunga uthi kuze kube imanje umama wami uyazi ngalobo umNazaretha uthi uShembe uNkulunkulu uthi noma ngabe ke engayigqokile ingubo omhlophe kodwa uthi uyazi ukuthi uShembe unguThixo ngoba uthi wasinda isindiswa abantu abangamaNazaretha abafika bemthandazela ngicela oseyitholile yancwadi ka98 isihlabelela angifundele nje ukukhumbuzana nje amen yisabatha namhla Nkosi thokoza wena ngathi ngaleyo mini yakho owasikhethela yona isithi lesihlabelelo yisabatha namhla Nkosi thokoza wena ngathi ngale mini yakho wasikhethela yona yisabatha namhla Nkosi memeza izimvu zakho zona ziyakulandela ziyalizwa izwi lakho ithi yisabatha namhla Nkosi memeza izimvu zakho zona ziyakulandela ziyakulizwa izwi lakho nababili nabathathu bebuthene ngezwi lami ngoba khona kanye nabo idumise nabo yisabatha namhla Nkosi sisebusweni bakho makube yiphunga elimnandi ukudumisa kwethu memeza izimvu zakho ngamagama azo zona ziyakulandela ziyakulizwa ilizwi lakho ithi ke bangcwele njoba kuyisabatha namhlanje usibizile thina ngamunye uThixo wethu uyasaza amagama ethu njoba ithi
Yesabatha namhla Nkosi, thokoza wena ngathi ngaleyo mini owasikhethela yona. Engathi ungena kwethu kuThixo wethu kuyicelela nje ukuthi engathi angathokoza ngathi. Kuthi mhlambe nalapho esone khona abeseshaya yaphuzisa. Iphinde iqhubeka ithi memeza izimvu zakho zona ziyakulandela, ziyakulizwa izwi lakho. Kanjengoba sikhona nosimemezile. Uyawazi amagama ethu ngamunye ngamunye, sayigqoka ingubo emhlophe saba khona esontweni. Ithi noma ngabe sibabili-ke sibathathu mayiqhubeka. Uthi lapho nje sibuthene khona, mawukuthi la sibuthene khona siphethe izwi elinoNkulunkulu phakathi, uthi nami naye uyokuba khona kanye nathi. Aqhubeke athi sisebusweni sibakho, sekuyithi-ke lapho mangibuka, athi sekuyithi manje sesikhuluma noNkulunkulu, sisebusweni bakho, makube liphunga elimnandi ekudumisa kwethu. Ukuyicelela kwethu-ke manje ukuthi njengoba sesikhona-ke ngathi ukudumisa kwethu ngaba yiphunga elimnandi. Ukuthi noma mhlawumbe khona lapho esone khona, angakubona uNkulunkulu lapho esone khona, kodwa abese ezwa nje kuyiba yiphunga elimnandi ukuhlangana kwethu. Ibisithi menzi memeza izimvu zakho ngamagama azo, zona ziyakulandela, ziyakulizwa ilizwi lakho. Kanjengoba ngithi uThixo uyakwazi ukubona into ekude, akwazi ukuyibona yena. Mhlawumbe nokungaphansi nje komhlaba uyakwazi ukukubona yena. Engathi uThixo bangicela ngasibheka asithanda sikhumbule. Sazi ukuthi nje masila eNazaretha akuyona indawo yokudlala. Indawo yokuthi sizothetha amacala emndeni yethu ngoba kuningi ukona okwenzakalayo. Uthola ukuthi mhlawumbe kunigcina kusala nezingane engazi ingane izothathani zihlanganise nani. Ukona kwabazali bethu. Masuze wangena-ke kule nkonzo, omunye angeniswe yimndeni yakhe ukuthi ucela izosithethela amacala. Kube yikona ukuthi musungenileke ongcono gcila-ke emkhulekweni ukuthi njengoba sengingenileke nje bazali bami, ngicela ningivezele ukuthi yini mhlambe enifuna nginenzele yona ngoba akwenzeki ukuthi umuntu avela engenele. Sukukhona lo muntu mhlambe noma abantu abafuna ukuthi ubasebenzele ubathethele amacala. Ugcile nje emkhulekweni ukuthi ngicela uningibonise. Imndeni yethu-ke eminingi-ke ayikhulumi. Ngithi banenhlanhla abantu abanemndeni ekhulumayo. Umuntu aqhamuke nje ongasekho wakubo athi ngicela ungenzele u1 no2 no3. Ngithi lowo muntu unenhlanhla ngoba ayikho into ebuhlungu njengokuthi bangicela uhlabe ubone umuntu eseshayiswe imoto isiphandla siyimanzi. Uyibuza ukuthi awu lo muntu abekade emhlabela manje bese kuphi mase shawa imoto umuntu esengasakuvikeli. Ingakho ukuthi siye senza izinto uqale la eduze kanti kufanele uqale le kude ngani na ngoba abakhulumi. Mangasingathandazela nje ukuthi laba bantu abangasekho bakhuluma ukuthi bacela senzeni, silandele leyo migudu leyo. Akekho umuntu ongena kule nkonzo engafisi ukuthi alungise amacala emndeni yakhe ngoba ikhona. Ayekho umuntu ohleli la okuhamba kahle yonke into. Sisenkonzweni yokulungisa amacala. Khumbule elinye ilanga Inkosi uthingo futhi sifundisela ngonogwaja noqama. Athi zayi kade zidla amakhiwane kwase kuqhamuka imalasi zabajaha babaleka, lo munye wangena emanzini uqamu, lo munye wabaleka ngendlela. Ithi-ke Inkosi uthingo ngale ndaba yayo uthi wayekade efuna ukuthi mawusule eNazaretha wazi ukuthi uguqukile ngampela. Ugqoka ingubo emhlophe uguqukile ngampela. Akukuhle ubonakala uyiNazaretha, ubonakala emzini womuntu ebusuku. Ngakhumbula nje ngelinye ilanga ubaba eseqamba inkomo yakhe wathi unansuka yamaNazaretha. Ngambuza ngelinye ilanga ngathi baba ngophela ngase ngiyiNazaretha nami sekungihlupha lento kanje inkomo ukuthi uyinansuka yamaNazaretha. Athi baba manje leli gama lisukaphi? Wathi kungifahlazela kancane asho ukuthi abuya ngishiya ngoba wabona ukuthi vele ingane le ingane ayithembekile kanti mina ngangithembekileke mina. Babekhuluma into ezinkulu komalume imvamisi. Omalumekazi into ibonayo ukuthi lento le mawungathi uyayikhuluma kungasho umhlaba wonke. Baye basho bathi namanje owawuyingane ehlukile. Mabesho mayengibona sengigqoke kanje ethi wawubona kanje uyogcina uyinto enkulu la ebandleni uMkhokheli uphambi komama. Beshiso yini nawo babekhuluma into ezinkulu. Uthola ukuthi izinto ezinkulu engathi mawuyikhuluma einganeni zamanje ayisathuli nento. Kanti kuye kufuna ihlaziyo into ukuthi mangabe uyitshela umuntu
mangabe lowo muntu usuyisa kuyena ulizophatheka kanjani lowo muntu ozokumdlulisela lo nkulumo ngoba uzomdlulisela lo nkulumo mhlawumbe omunye avela aquleka ashayeke phansi uzobe usuthini ke wena phela into okufanele imali uqala uyihlaziye kuqala kuthi mayisidluli yakulo muntu onumber 2 izohlala kanjani kuyena ngakhula nje ngileyo ngane njalo ukuthi mangabe ungitshela into ngibona ukuthi lento ayingidingi ukuthi ngidlulise mhlawumbe umuntu akangithumanga ukuthi idlulise hayi ngigcine kumina bahlale bangibonge ethi hey siyabonga ubone ukuthi bayazi ukuthi mangathiwa nje ngangumuntu mhlawumbe ngabe nemendo yabo yaphela so into esithandazela ukuthi nezingane zethu zamanje ngathi ngaba nemiqondo kwakuthina nje kuyenzeka nje umuntu emdala umuntu afika umuntu amtshela into useyidlulisa leyo into usuyibuka wena use kodwa lo muntu bengafanele lento ayidlulise uyidlulise kanjani ungacabangile yekufuna into uqala uyihlaziye ukuthi mangabe ngiyidlulisa ngiyisa kulo muntu ekade ngikhuluma naye nibabili lona ke omdlulisela uzofila kanjani izomphatha kanjani lithi inkosi uthingo ke mawusula mase sila sizocenda indlela yethu eyapi ezulwini athi mangabe sebebuya laba bangani bebuye behlangana aqhamuke nalo munye uphuma emanzini kushuthi phela wazi lo munye obalekile ngendlela wazi ukuthi umuntu omayisemanzini uyakogeza mayibuya lo oqhamu usaphuma vele sayingcolele lo munye uyambuza ukuthi hawu mngani wami ngale yamini kade sihlukana wangena la emfuleni kanti futhi namanje usaphuma usanje abe sethi ke uThixo wethu angisho njalo ukuthi ngikhuluma ngalezi zilwane ngiqonda ukukhuluma nani maNazaretha ukuthi mase ningamaNazaretha shitshani ungathi ungena la ekhaya ungene ungcolile usaphinda futhi uyaphuma uphuma ungcolile gezeka ugezeke nanenhliziyo zithi mase ibekiwe la inhliziyo zabantu ukwazi ukuyikhombe yakho ungakwazi ukuthi ungayisabi ngoba uyazazi ukuthi eyami nje inje wathi eneke sifunisele usitshela ngalezi zilwane nje ukuthi usitshela thina ukuthi njengoba sesithenje siyayikhetha inkosi saba amaNazaretha asishintsheni ungahambi uhlangane nomuntu athi hayi mina ngoba iNazaretha mangashintsha ubani kodwa umuntu ebeqoka ingubo emhlophe akuyona inkulumo enhle leyo masuyinazaretha nje kumele ushintshe engathi ukuthi Thixo bangcwele angasibheka asithande singabantwana bakhe basebuhleni noma abantwana bakhe balapha ekhaya emlandweni asithande asiphe inhliziyo ezimnene nezikwaziyo nje ukubekezela nokuxolelana umuntu mekonile ukwazi ukumxolela ungabambi amagqubu akufuneki ikhole libambe igqubu ungadlulisi ngoba awusazi isikhathi nemizuzu Thixo azokubiza ngayo uzokubiza usabambe lelo gqubu uyaqamba kuthiwa sesiyafika sizokufihla hayi uba inkingi uyakhukhumala ukwenzeka lapha ekhaya kwaMagubane ngaze ngabuza kubaba wakithi ngathi umfowenu ube umuntu onjani lo muntu okavele kwashintsha izulu nje edlulile emhlabeni kwashintsha izulu kade lilihle kanje bafona ogogo bathi sesisendane ukuthi sicela nisihlangabeze shuthi kusholo ukuthi baphumeka besilisa ngoba imoto ayingeni ukuthi zizingene egcekeni hayi mabe phuma belungisa vele lashintsha izulu esithubeni lashaya imvula engakanani lashaya imvula isigubhu abavele bavimbeleke endleleni yaphuma ihezi yabachitha eceleni komgwaqo omgodini yaphuma bayehla bonke bayizama ukuyithatha bayibuyisele emgwaqweni yazama yancenga yeza liyayishaya izulu imvula kade ingekho ngayibuza ngathi lo muntu unjani ekuqaleni siqale sahlala kuyahlalwa ke lapha mangabe ushone umnakweni enganeni naye eshonela umyeni wakhe hlala nonke ninabakoti nimhlalise nje kuze kube kuyoshaya isikhathi ukuthi kuyaziwa kwaqala nje lafika lesihlanu into zakhe zahlehla kwangabe sangcwatshwa kwahlehlela elinye isonto elilandelayo mase lifika leli sonto elilandelayo sekwenzeka lezi imanga sekuvele kulethe imvula esithubeni mabethi bayaphuma labo kuthiwa baphuma ekhaya bahlangabeze kwaphuka 2 vele ba umuntu ashelele uphoqo baze baba u2 bonke bafaka ukhonkolo emva komngcwabo hawu mase befika emfuleni umfula ovele wagcwala umfudlana omncane nje ovele wagcwala abathi udriver wemoto ayingiyanehlisa la angisaqhubeki bamtaqaza phansi lapho insizwa lezi ezize umlanda ziyaphuka endleleni zibayajika abanye baphinde emuva kwaze kwashaya yo9 ebusuku befone ngo4 athi hey
ukubambani ke bangcwele yini inhliziyo umuntu ongafuni ukudlulisa uma ulikholwa nje ungathi ungathethelela lapha ke ekhaya kwaMagubane kuyakhola abantu bakhona nje bonke bamaNazaretha yibuza ukuthi kanti lona wayicikwe yini kangaka kwaze kwashaya o9 bafika naye ekhaya mabefika ekhaya umuntu useyagunyula afala geze phela uyalungiswa kumuntu la eNazaretha ngoba kuyenzeka omunye umuntu umthathe emakhazeni kanti akagqokile uyalungiswa ke la ekhaya hayi umuntu ugcwele ngisaphumi hawu ekseni kuyakolungisa indlu yakhe kuthiwa injani yamabhece shuthi kuthiwa inamatshe uzocelwa yonke into inkomo aphelezela ngayo amanxeba wenzeki hayibo ngathi eyibeke omunye umuntu lo wathi bengena nje ogogwathi hayi ake kusala umndeni ake kukhulune hayi yabona hayi kunzima bangcela hayi ake silungiseni indlela zethu sisaphila ungathi usingithule lana bese kuthiwa hayi akukhulune nazi izinto zakhe ingalo ayifuneki ke leyo nto kade ulikhona engathi singenza kahle bangcwele ngiyabonga amanzi engiwatholile ubaba umshumayeli athe angikhulume la mazi la uThixo angiphe wona ukuthi ngiwakhulume ngicela ukuthi abe makhulu bangcwele kuningi nithathe okuhle okubi nikulahle ngaphandle kwalomuzi nithathe ngokuthi nje hayi ngumntwana ngimncane kushelele ulimi nanokuthi ke umzimba uyavevezela kusukela ngolwesine asilali bese sesifungweni sethu bengithi bamhlanzi uzonethu nje athi umshumayeli Inkonzo sinika umshukhokhela athi inhlanzi hayi ake ngimthathele uphume esifungweni avelwa ngilahla ke kodwa ke hayi akulutho akulutho ngicela ukumupha nje bantu ubamhlanzi noma nje u10 minutes asho ukuthi uthini sabantwana bakhe ngoba sibancane ngazi ngibona athi mncane hayi sibancane wale ezulwini ngicela ukumupha nje isikhathini sami angafunanga ukuthi angithathele sona ngikhava kuba mshumayeli engithwesa ijoke kodwa ke hayi akulutho ke bangcwele indlela nami mhlambe abantu engihamba nabo mhlambe abafuna ukuthi mhlambe bathethelele ngayo angazi ngiyafisa ukuthi bangcwele ngathi ngabe kuhle ezikulwaneni zami zonke ingabe ukuthi mhlambe ngokukhuluma kwami ngiyayikhipha ezulwini akube okuhle ngifisa ukuthi kube okuhle ukuthola kwami leli thuba libenzele okuhle mawukuthi izibani zabo bese icisha ngokuguqa kwami nje bese iqhubeka zikhanya ngoba ngeke kuthiwa kukude ezulwini uyahamba no100 years engicela ke ukuthi bangcele ngathi nani Thixo anganenza nje ukuthi lapho engone khona ningaboni ukuthi ngonile nibone kukuhle nithathe okuhle nani okuzoniphilisa Inkosi busise nizwile ngicela ukubuyisela ngoba baba bebephila Ngiphethe Inkosi enkulu unyazizwe. Siyabonga abantwana bakaNkulunkulu. Sesiwaphiwe umkhokheli kaNkulunkulu. Amen. Amnandi siyabonga kakhulu. Amen. Angathi la amazi angayithola indawo enhliziyweni zethu. Asisize ngoba la sikadokotela. Sizothintwa, sizoxilongwa. Zonke indawo ezisiphazamisayo enyameni nasemoyeni. Amen. Sabonga lenkonzo ngesihlabelelo sika 90 Inkosi yobusisa uguqwa abangcwele. Isihlabelelo sika 90 sahlatshelelwa umayeza Inkosi imbusise. Ekufikeni kwethu kulelizwe singenandawo
Phumla khona apha singaphumla khona Nkosi Jehovah, Jehovah uzana,